بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وإليه النشور بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. İki çıkıdım noktaya baktığında mesela de. Türk'ten mi diyeceğim ne dersin? Tuhaf sefer. Benim ben iş çöktüm ben hem de. Yaşam balonda. Benim abi demek ki böyle abdurrahim mükemmel diyor tanesi. Sizden şimdi bize gideceğim oğlan balda. Allah küçük kesler bana kaçmak. ما واحد تشتري بسلندر الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aydattan yana tanık. Size güveç toplama. Size köpseğim dok. Meylenin salamı. Hatıp içirtti elimde. Dadam gitti. Şimdi avusum aldı. Hem her birini görüp. Dadamın tuğlaları. Mesela yakın adamları. Mesela vücudunu görüp yani. Aldığımız karap gidip varız. Rahmet, düşünçülük, şeraitinin ki yaratılganlıkını biz için ne çok. Şimdi. Dadam yeni yıldan beri beni kütü attı falan düverden gibi gidip dersen de. Benim teyagarlık ama bat yani. Yazdı kelime cidden. Lakin hem de acele değil. Tesadüfi oldu. Sıvacıkam rahmetlik. Şu Enver Bursa. Bir kilerle müsaade edilsem. Sınav çıkanları.